Sawambung relief camp to leba Gwaltabigi IDP sing yum the sangzarage haina mayum tamna lakpada security force ka mukna bathokre. Masagi mayum the sangzarage haibada ating bapiriba karigino haina IDP sing na laingakta hanglakri. Kurumzari Istv News midang tabiri sing taram noksari hauji pau sandona pizari Sawambung relief camp to leba Gwaltabi kulgi IDP sing yum the sangzarage haina mayum tamna lakpada lambi da state amadi central force sing na thingna na bahona bada mukna bathokre hiram sida paudum ama Thamol je kai be moi je thok dam ni khana moi apoi ni jai chu ba ya be tar bai ni chen jai hom je ko se ta ko je kai ka je ko je lai ni che apoi ki yum du jagan bi wa ba de jai hom chu re ko chak jaga abi de jagan bi noi de ki da ma na sa ba te yao ga bra chi da tau bi je noi na ki yao ga ba le tu na ni ये खने ले वो मखम से yang की कहीं खेलने की आवाम की तंग संख्या लगा ले वो मखम जो है yang कोपी कोई गोवाल्ताबी की खुंजासी न सोमु रिलीफ कैंप ले वो खुंजासी में मरो ने लाइफ सिंह कोई गोवाल्ताबी खुंजासी न कोई संगाई फेस्टिवल पंथक को यार बनी ना मखम शु युम ना हंजन करके है ना मुझे एक तो की संख्या पूरी खर अमो ने होती है कोई yang kopi की आवाम संगठन यक्षल लगे या तो सीधे कोई yang kopi की पुलिस स्टेशन है बाहर ये देखिए कोई गोवाल्ताबी सिंह की तरफ बनी तो मैं आंजे भी गोवाल्ताबी तम ने लापने तो सेंट्रल फोर्स एंड स्टेट फोर्स ने अरे मखम सीधे yang अन्न नाक तना लग रहे मखम सीधे की कोई जी या नाक में मान लगे या हम काफ है मखाता ना कई ठोक के हम कुन की Gwaltabi changjara ije koi ngasi pia lenga kina free movement oire na lauk kiba kuire adugi mathakta koi changai festival je free movement oire na changai festival pangthok pire koi IDP gai na changai festival je pangthok pigino free movement oire ngai da changai festival pangthok pigino haibdo yadab da ki nam da pangtwe adoi targa de koi free movement oire haibni na koi khun Gwaltabi je koi changjara ge Gwaltabi je koi chahi ahum chure yengba pangjarak ta ba koi changa ga yengjaru ke ana koi protect che koi tawjarak pane ado koi police की चिली नाउ जिंगी का कोई अंडरस्टैंडिंग का वारी छाना जरा का कोई इरान अमत याव दबिदा कोई ग्वाल्ताबी पुलिस स्टेशन ले रिजे छिबोक के कोई चंगजरा के कोई छोलो कान खरा लावरा चंगजरा के ना हाइबने आदो छिबोक चंगजर लागा छिगी उकू लेरिबा छिदगी मोइना थचल लगा तैयार के अस्कापा हो रे आदु की पेन दबजे कोई जे याम कन्ना इमा इबेन मयाम दे पेन दना मंगनरी आदो अखोइना पामजरी दि फ्री मूवमेंट ओइरे न लाउथोक किबा कुइरमने प्यार लेंगा किना आदुगा अखोइना युमदा चंगजरा के हाइर कांदा चंगहंद्री जी करी मरम गिनो si shanti leibagi mamira Manipur ji shanti leire haibagi mamira hojik tawriba phibam je si akoi ki pya lenga kina yam atuba matamda si ki pakhum pibiyo IDP sing ki penda baje si ning bethongan biyo akoi yum da hanjalan biyo haiba wahi ke thamjage hojik je khoi lein phom ji yang phopi ne ba yang phopi ya singe ba sida ge lan si ga ga ti hoi Gwaltabi khuno Gwaltabi hai ga khangne ba asibok tong khoi yog jage na sai moi ja khoina yam guest to hai jari ne कोई सिबुक तंगी मयाम संगी कोई फुगिरो कोई सिम मफम सिबुक कोई योसिन जगे अदे कोई ममाई ले हम लाक्से हाइबने कोई लान चिलिजे चाही अहुम छुरेबा अदु ngachi bogi manung sida khoi gi yum jam tang yang jage chang jage haibane adu kana matane ade khoi gi sengo khoi gi sa jingjil oi ni sai chu ko ai ja ti je chi ji sai yan da ai ni police asi gi lok chang ba adu ga chi ya ro ka tara thingja da loi na mak thinga ga khoi gi chang ya de ai gi yum ja chang ha ba ja di ja kari gi la khoi Gwaltabi gi yum chang ya ge sai ahum chu re ba ne ya da ya khoi sida IDP map da ha tok pi ra ha ba khoi la ja ge ha zum nei ja ra ga ba ne khoi changan bi ha ba ne changan tere adu di chi ba ga cham na re chi re Imphal West ki Ngairangbam da leiba Tanaw Khulgi low hectare yankai mukta scientific cultivation ki technology sizinaduna agri model farm amagi damakta launch tawkre thorumduga mari lenana director agriculture Peter Salamna model farm ama oina semgatuna low pari yankai da sathagadaba thorang sina kariguma mai pakpa taragadi lamdam asomgi lomi semi khaktanatana Manipur ki miyam gi chinjak da awat palediba simmen khatpada chaun mating oiragani haiki mafam asida ising marang kaina thokpana
lau singubagi lamdasu double cropping taunanaba thorang paikat piu ahan bagi oina yum gi chanaba puthok piraga asigumba cropping adu high yielding chakhaw oina thabiu thawai yaw lomi singna mateng mathau tarabasu department pau pibiro haiki lomi singna thagadaba hangam marudi marang kaina department ki maikei digi pibangamle india lengakna pulse mission haina program ama paikat lakdi haiki Lawromda mai onchalaga phatan changchalasi haibase masi yam phaba wakhalon di oiba adubu law sida matam si hojikti mechanize orabnina matam sidi lawda aina mai changchanninga su thabak hangai di numit chupam tawdu no da pungam da loi khane adu ari mapung khara dudi ari mapung mayam dudi mobile pairaga leiraga dim kanada aduna properly akhoina masi mentally mayam gi horiba especially na ha mayam haitare akhoigi lawromda mai onchaliba ha singsina masigi matam se kamain tawgani aduga judiciously haitare ko english ta hairagana masi matam kamain sinagani magi thadariba effort to low sidi hojiti phajana mechanize oramni na matam yam changaroi tamni na kadai da ma plan tawbai ai free oina matam se myam lem dore di mi mana thabak tawge hadi thabak sidi doi banai ba thabak ati thabak sidi tum lay adu kari thabak tawgani kamain tawgani habasigi matang da su ai khogi loop mayam yawrimni na si matang da su kitang Kanaba Chungadra Haina Kogi future long term gi haitare adu yenga kitang khanaba su chungadra Horticulture and Soil Conservation gi Director K Debatata Sarmana Hai Model Farm Haibasi Living Laboratory amagumbani masi demonstration amadi commercial unit amasu oigani lomi loop manga na punsinduna paikhalakliba thabagasi thagat ngai ni ngairangbam gi mafam asida agriculture amadi horticulture ga mari leinaba thabak thoram kaya paikhat pe yai mafam asida cheliba lok asisu yokhat pamathau tai lomi singna lenga ki mari leinaba department singdagi loba yaba khudong chaba sing lona na ba honagadabani haiki lomi singdamakta lenga ki maikei dagi khudong chaba kaya piri habasi lomi singna khangbiu pothok puthokadoriba leibak lehau sing asida kari award pa leiri mapangal kayam leiri masida mahi marung thabada kaya yamna mai pakani haibagi matang dasu test toba mathau tai haiki sit pi gai pi ga hok dri ke kan do no haiba pan dei ke kan do no haiba toina he agriculture mandi horticulture masida is the he thok pa hai tai masi akoi na di natti sometimes supplier na targa pi bi ri mi sing do genuine noi da ba soiba yawe moisu masi ma soirak pa matam da mayam jing si issue leiba akoi na khwai dei ki jabadi kai noi da farmer si the full promise torga masi soidna hawraga palga nang paisa phangdoi ni ga haijallaga uju uroi do pot on pi radi madung sau pakti ani suna leiroi na kanjai maduna khoi yam kina masi gi thabak simati tawi tawidu somewhere system da asoi angam yawba natraga somewhere supply system du dai du da parigumba asoi ba yawba sti madudi par marti yawram bi yai hairiba si koi yawdana su koi tungda hotna jage haiba si mayam mamangda ai chengdok jage Tungda Department ki Director Singh Yauna Lobuk Khoina Machinna Maru Marang Thabagi Changyengshu Miyam da Utki Irang Laksinaba Honabada Angang Weriba Protester Singda Tamchina Puche Bagi Thawong Kaya Sathakibagi Mayokta Manipur Commission for Protection of Child Rights MCP-CR na Security Force amasung Administration da urgent advisory issue tawkhre haidi MCP-CR gi chairperson Kaisam Pradeep Kumar na thadurpa cherol mana handak pukhau da thokiba irang da security force ki maikei dagi chahi noriba angang singda lathi charge tawduna asokapan nanghankhiba haksangi maruoiba mafam kaya da assault tawkhiba amasung tear gas kapagi thodokta chahi noriba nupi kaya wan thakibagi thodok adu commission na hakchina lowe Juvenile Justice Act Lisingani Tara Manga amasung UN Convention on the Rights of the Child UNCRC gi matung ina angang singna violence athabagi thawung sing tawdana ba khanghalli sahi noriba angang singna peaceful oiba mawongda makoi gi aningba apamba sing adu phongdok chanabagi right lei makoi sing aduna miyam tilingai matamda makhal amatagi ka henba thawung chatharoidabani amasung makoi bu ngakpi senbigadabani Lamdam sida tangdu leita daba phiba mama mayok naringai cherak asida makoi bu anti act activity oina lawroi dabani haidi Numit nini sathagadaba taret suba Manipur State Level Kiwi Fruits Festival Sanapati District ki Oinam Hill Village ta hokre Haudupagi thoramda Horticulture and Soil Conservation ki Commissioner Thaithui Lung Pamai
Horticulture and Soil Conservation की Joint Director Kupaurel Koireng, Senapati District की Conservator of Forest SR Marsan Anal, Tribal Indian Chambers of Commerce and Industry TICCI, Manipur Sector की President N Benjamin Yauna, अतै मियोय के सुसरु क्या की थोरमदुदा TICCI Manipur Sector की President N Benjamin ना State लेंगाकना पोपी अमदी गंजा थाबगी मायोक्ता संगशिलकलिबा खोंथांग सिबु माई पाखननबा लमदमसिगी किवी थारिबा लौमी सिंगदा अहेनबा मिटियंग चंगबीबा मथौ तारी हाइकी कमिश्नर थाइथुइलुंग पामैना ऑर्गेनाइजेशन असिना किवी थारिबा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिंगदा मतेंग पांगसिनदुना डिस्ट्रिक्ट असि किवी थाबदा मांगजिल थाबा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइहनसी उखरुल डिस्ट्रिक्ट ना अबोकादो थाबदा ममिंग चटपगुमना सेनापति डिस्ट्रिक्ट सु किवी थादुना किवी कैपिटल ओइननबा होनसी हाइकी Indian Tribal Chambers of Commerce and Industry would like to emphasize and request the state government of Manipur to kindly encourage the farmers to plant more kiwi plants in the hill areas and persimmon, because we have been going through our lives in cultivating marijuana and poppy, and to replace that, this is the only plant that can help the farmers as an alternative cash crops to support their livelihood. Therefore, I request the government of Manipur and the Tribal Ministry of India to kindly help us, the farmers of kiwi cultivation and persimmon cultivation in our area. Sahitya Thopang Loop, Sathau Loop, Imphal Amadi, Funga Heritage, Silong, Anina Puna Sinduna Satharakliba, Imphal Literature Festival, Lisingani Kunmangada, South Africa, Thailand, Assam, Tripura Amadi, Kolkata Dagi, Yauna, Aibi Mapana, Sarugya Duna Satharakiba du, Nasilu Shilagani. Ngarang Nini Sanbanumita, Kabulamzao National Park, Loktak Part, Thanga Karang, the Satuna, Mapamdugi Akoi Basingi, and Gipakaluena, SC Hostel, Thanga Wangma, High School, the Hangba, Relief Camp, the Changduna, Camp Adugi IDP Singda, Lupali Sing Taramatoi, Tengbanki, Lonana IDP Singi Puning Suit, Tawatki. Kongsatuda, Sarugya Kiba, Tripuragi, Manipuri, Longi, Aiba, Langoljam Biramangolna, Malemda, Angakpagi Masak Wiriba, Tumhi Sendaba, Loktak Part Silay Trabadi, Manipur, Laikangla, Olagani, Haiki. Sathau Loop के एडवाइजर ओरिबा साहित्य एकेडमी अवार्डी शरद चांद थियामना लमदमसगी तंपाकी लमदा लेरिबा आईडीपी सिंगा मपानदगी लाकपा डेलीगेट सिंगा हकथेंगना उनदुना मखोइना वारिबा मदी थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंगी पाउदम सिंग तारगा मालेमगी मियामदा खंगनना होनबा सिना फेस्टिवल सिगी मरु ओइबा पांदमनी हाइकी मपानगी अईबा अईबी सिंग कौदुना लमदमसिगी अईबा अईबी सिंग उनदुना लमदमसिगी साहित्यगी मसक असि मालेमगी मियामदा यहोनबा मसुंग खंगननबा होनबा सिसु फेस्टिवल सिगी पांदम अमनी हाइरी इम्फाल लिटरेचर फेस्टिवल की निनी सबन नुबिसिदा खोइना कैबुलम जाउसिदा लाइसि अखनना किथिबि आम तांगबा सांगाइसे खोइ यंग लाकपनि अदु लेन माइ लेरि फिबम अखोइ मपान गे राइटर मयाम पुर लाइसि मखोइ गी करी तौरी कमाइन थे फिल्म यंग लाकपनि अखोइ हुजि आईडीपी सिंग अखोइ उनगनि मपान राइटर मयाम द कौरगा हुजि ग मखोइ ग वारि सानन इंटरेक्शन सिगी ख्वाइ मरु ओइबिदि मखोइ हुजि थेंनरि मयाम दुगी प्रॉब्लम नुंगाइबा अवा मयाम थेंनर मदु मयाम दु मणिपुर गी बोहे थेंनर मयाम मपान राइटर मयाम खंगन मपुंगिना खोइ गे ngasi lakpani National Reconciliation Month December Mapandagi January Mapan Tha Masumna Pangthoknanaba Sem Sari Haina UPF ki President N Rupachandrana Manipur Press Club the Pangthokpa Paumi Singu Unabada Fongdokre Aikoi Amukhana Kuntaklarui Si Haiba Thoram Sigi Manung Channa Tongan Tongan Batabok Thoram Sing Pangthoknanaba Thorang Tauri Thoram Sigi Manung Channa Kasar Assam de Leiba Chandrapurgi Manipur Lebi Lampakta Maharaj Gambir Singh Narsingh Ningsing Lampak Kam Manipur Museum inaugurate Tauba Awapali Kubam Kamaranga Masung Lengwandabi da Floral Tribute Masung Public Meeting Pangthokpa Agartalagi Bamotiada Birtikendrjat ki statue inaugurate Taubuna Chimbakaya Pangthokani Loinana Manipur Manungdasu Thoram Kaya Pangthokani Haina Fongdoki Magna Makhatana Hairiba Aikoi Amuk Kuntaklarui Si Haiba Thoram Si Mai Pakna Pangthokpada Lamdam Sigi Miyamna Angam Wakalon Puthopiduna Saugat Piu Hairi January Tang Manga Hairiba Numit 2026 Asidagi Aikoina 2 Huilarigi bike rally ma mi chani muna saba ma chalakanda Manipur gi Beli district singda aikoina poster campaign state corner meeting tongan makal gi
ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ UPFꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯃ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯠꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ UPFꯇ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ UPFꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ Jolip 100% natural syrup and capsule. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯄꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ब्रेक की तुंगदा मोहन ताराम नोक्सरी मखा तारकपा पाव पिजरी एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बु मालेम की थाकता पुखननबगी पांदमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नासौ खुनौद लेबा स्टैनफोर्ड फोटोन स्कूल दा स्कूल दुगी मैनेजमेंट कमिटी ने सिंदुना होम लक्षुबा सेमिनार कम एग्जिबिशन ngasi स्कूल दुगी कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे थोरमदुगा मरी लेना तोंब्रम मैनोना हौजिकी मतमदा साइंस की मेथड सिजनद्रबदी नुंगी जुगदा हंजिलकनी साइंस हैननबा मीना थबक खुदिंगी मांगजिल थारी थवाई अमदी मतम मियोइबना सेंबा ngamba nate miyoibana semba ngamdaba pot manghalloisi haina phongdokhi science yaudna koi miyoibana himda yamwa aduga akoina thabak tawul matamda jo science ki matena yamna matena matamda yamna progress leina thabak tawula jo science na jo matena थंबाल मरिक कॉलेज ओइनाम की फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोइरांगथेम दिनेंद्र मखाताना हौगलकलिबा महिरोई सिंगदा NEP 2020 ना लाकपद पीरिबा गाइडलाइन सिंग अमसुंग मसिना हौगलकलिबा महिरोई सिंगदा कानबा कया पीबा ngamnaba honabada सेमिनार मदी एग्जिबिशन सी यावदबा यादे स्कूल कॉलेज सिंगे ओजा सिंगना महिरोई सिंगदा ताकपी तंबीबा अमसुंग मखोइगी हई सिंगबा सिंग अदुबु मतांग चाना उथोक्तुना तुंगी युंबी ओइगदौरिबा महिरोई सिंगना लाकदबा मिरोल कयाबसु थौरम सिंग असना कानबा पीबा ngamgani खनबदगी थौरम असि पांगथोकपनि हाइखि ट्रेडिशनल एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स के आधार तारे स्कूल सी स्टेट की मदी डिस्ट्रिक्ट लेवल दी याम चावो फंबम कंदु में लोनना सुमाइना टेक्नोलॉजी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फिबम फिजासिदा अचौबा जगह में कंदु नमनबगी नम नमसु नमकद्रा आइन थाजबले ओजासिंग सी कंट्रीब्यूशन सर प्रिंसिपल की लिसिंग बखादा मयामगी होनल कांदा अनंग सिंगसिबु लमजिंगदुना अचौबा से इसरोदा बबा एटमी रिसर्च सेंटर दा अतोप IITs के आदा साइंटिस्ट ओइन लेबि याखिननबा भारत को सेवा तौबा यावननबा लोइनना मणिपुर मियामगी ममांगदा सत्ता को नमनबगी नम स्कूल सिना होनजबनी हाइना होय थमजरी इरावत फाउंडेशन मणिपुर न लेप्तन सथरकपा ग्रो फॉर मोर फूड कैंपेन की मनुंग चन्ना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की हियांगलम अवांग लेकाई द लेबा लौफम सिंगदा निंगथम थागी मरु मरांग सिंग हुनख्रे मरु मरांग हुनबगी थोरमदुदा इरावत फाउंडेशन मणिपुर की हेड ऑफिस की प्रेसिडेंट KS गोपेन लुवांग सेक्रेटरी नामोजम याई ममिते इरावत फाउंडेशन मणिपुर कक्सिंग ब्रांच की प्रेसिडेंट अमसुंग मियोय के सुसरुक याखी फाउंडेशन असगी प्रेसिडेंट KS गोपेन लुवांगना चिंचाकता मिपाल तांगदबा इसागी पोथोकना इरोमदोम लेप्सबा ngamba lamdam ama ohenanaba hotnasi haiki मतम की लाइना तीना तारक्पा नत्रगना खुदों चादब कया लेबिसिंगदो डिस्ट्रिक्ट की कनोसिंगल पाव फाउनबियु इराव फाउंडेशन मणिपुर कक्सिंग ब्रांच की डिस्ट्रिक्ट सिंगा पाव फाउनबियु अदुगा डिस्ट्रिक्ट सिंगना इराव फाउंडेशन मणिपुर हेडक्वार्टर दा पाव पिबिरक्तुना सुमाइना खना लेप्तना सथरइबा लिसांग सिना सथरइबा
grow more food ukai cholo lomi gi campaign asi apung phal asi tegi iramdam asi gi sinja khakna ningtam na sajara kanda tegi manabu khunai ma pura pada mayam pura mangna tai operation amadi coordination lainana thabak tawni asi habdu tang faida sumana thamjage asi Kumbi Kendra के MLA S Prem Chandra की मीटिंग मखादा कुंभी केंद्र दा नोंग युब युम अमत लैहंदा बाहाइब कैंपेन सिगी मखादा केंद्र सिगी मनुंग लैबा खरे हेना खुदोंगचादा इमुंग सिंगदा लेप्तना युम कुपनबा जिंगा पिरकपगी मखा तारकपो ओइना वांगु ग्राम पंचायत की मनुंग चनबा वार्ड नंबर 12 वांगु अहलुप थोंगखोंदगी अमोम अमरजित अमदी अमोम कोइबगी इमुंग अनीदा युम कुपननबा जिंगा खुसनखरे थरमदुदा वार्ड नंबर 12 की मेंबर सिंग अमसुंग MLA की डेवलपमेंट कमिटी वांगु की थोमी सिंग यावना बेनिफिशियरी अनीदा जिंगा खुसनरकपदा MLA बु थागतपा फोंदोरकले चिंगा मखा मैस्नाम लेकाइद लेबा मैस्नाम मानदोपता नुमित निनी सथगदबा फ्री डायबिटीज डिटेक्शन कैंप अमदी मिट येंबगी थोरम पांगथोखरे सायोन अमदी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल इंटरनेशनल 322D ना सिंधुना पांगथोकपा कैंपेन अदुदा पुंग 10 मखाई अदुआई फावबदा मियोय चामगी मथक्ता फास्टिंग टेस्ट तौखी मतुंग तारकपदा PP की टेस्ट अमुक मखा ताना सथखीगनी हाइरी फ्री आई कैंप अदुगी मतांगदा सायोन क्लब की प्रेसिडेंट मैस्नाम बुधना फोंदोरपदा कैंपस द सेंटर ऑफ मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट अमदी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल्स एसोसिएशन ऑफ मणिपुर हाइब कांगबू सिनसु कैंपस द चाउना मतेंग पांगली डायबिटीज हाइबसि मियोइबदा नाबु नाख्रबदी अदुमक लोइनरगा लेरगदबनिना ngasiगी रिजल्ट असि खंगदोकलगा हयेंग नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस रणबीरना मखा ताबा करी लायेंग सथगदगे हाइबदु हाइगनी हाइकी डायबिटीज है मालेम की चाउबा सिंगनबा मनी मसी कंट्रोल तौबा नतना फहनबदी ngамद्री हौजिक फाउबदी हिदाक पुथोक्तरी हाइबा तारे मसी की डायबिटीज असिदा खरा एबनॉर्मल ओरंबा कांबू दुदी फर्दर ट्रीटमेंट तौनगदमक्ता खोइना कंसल्टेंट डॉक्टर कोई सलाम रणबीर हाइबा मा कोई स्पेशलिस्ट नि महाकचु हयेंग तारीख 19 असिदा लाक्तना मफम असे फमगनी नारब कांबू सिंगदर करी करी तौबा याबगे हाइबदु मागा कुमना ताना जगनी मतुंग ताना खोइना लिवर फंक्शन टेस्ट गुम्बा सेरम क्रिएटिनिन गुम्बा सिउंबा टेस्ट सिंग अखोय पांगथोक जगनी अखोइना असिगी फैसिलिटीज असिदा मतेंग पांगबिनिबा CRU अमसुंग MS राम अमसुंग लायन क्लब ऑफ इम्फाल मखोय होमबो खोय हानिंगा लेतना थागचै तुंगदसो खोय अखोयगे मथौ तारलबदी मखोयदगसु करी करी तौबा याबगे हाबदो खोय प्रोग्राम अतै सिंजनबो होना जगनी लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर ग्रेटर मदी चुराचानपुर मेडिकल कॉलेज इम्फाल कैंपस का पुनः खुसमनदुना मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ कैंप क्यामगई मयाई लेकाइद लिबा खुंगनांग मखोंग कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरमदुगा मरी लेना लायंस क्लब ऑफ कांचीपुर ग्रेटर की प्रेसिडेंट TS भुमेश्वरना नवेंबर 13 द वर्ल्ड डायबिटीज डे की मखा चथरकपु ओइना कैंप असि पांगथोकपनी इंडिया की ओइना डायबिटीज नाबा मियोय मंगा की मनुंगदा अमदी अवाफमदा तारी लैना असि मतम साना लायंग होरबदी हक्चांग फन लेबंगमी मरमदुना कैंप असि पांगथोकपगा लोइनना डायबिटीज अवेयरनेस अमदी डिटेक्शन पांगथोकपनी मसिदा नतना आई मेडिसिन गायनिकोलॉजी सर्जरी की सु लायंगबगी खुदोंचाबसिंग पीरी हाइखी मसिदा चीदा कोई प्रजासिंगदा अवेयरनेस पीबो लोना डायबिटीज डिटेक्शन अदे आई की अदे गायनिकोलॉजी की गायनी की अदे मेडिसिन की पुन्ना अखोई तौजबनी इंटरनेशनल की लाइन प्रोसेस कोई निपान खक लई निपान सि मौंदा उसी की डायबिटीज का मीट का सिया कोई मसी की मसिदा यावबा हौकिबा नवेंबर 5 दगी 10 फावबा चेन्नई द पांगथोकिबा कुलुमदोय सुबा एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप द सरुक यारुबा मेडलिस्ट सिंह ओपगी थोरम सिंगजमई वाइखोम लेकाई लेबा एस थंबाल शर्मा की युम द पांगथोखरे तरामना उपगी थोरम अदुदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की VC डॉक्टर श्याम सुंदर राथ DIG एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर सोरोखाइबम गौतम यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर डॉक्टर मयेंगबम भेटो नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की रिटायर्ड प्रिंसिपल लैसांगथेम भेटो अमसुंग विजिटिंग फैकल्टी मेंबर NSU डॉक्टर कोंथौजम कोसना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगोना सरुक याखी थोरमदुगा मरी लेना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर डॉक्टर मयेंगबम भेटोना लमदमसिदा लेरिबा तुंगी सानारोइसिंगी खल्लगा एसोसिएशन सिंगना अनि थोपगी थबकसी तोकपीरगा अमतो ओइना पुनसिननबा होनाबियु खुरुमलबसु खुरुमजगे हाइना फोंदोखी मागना मखाताना डिपार्टमेंट की माइकेदगी
मास्टर एथलीट सिंगी पीबा याबसिंग एसोसिएशन अनि थोक्तुना वाखलोन मानदब लेबना पीबा ngamdre amatoina punsinduna tungi sanaruising kanminasi haiki Yeah, big trouble contingent size of the participate more than 80%. Nearly 90% of the contingent to podium level your medal pool is very proud moment for the whole of the state. After I know foreign tax, the thing is Pazamo in Manipuri, you know, when I'm so took any other moment they set those again. Then the Kari Karambo, the Queen of Patin Pamong of the Gay had to honor and the mount, when I'm the sea. However, tell you what, so my game of the something view. International Federation of Muay Thai Association IFMA gi meeting makada United Muay Thai Association India UMA aina sinduna Pink City Jaipur Rajasthan da pangthokiba OSM seminar da Manipur gi mioi tarani thoi OSM graduate Khan grading amadi international certified RNJ course da mai paklakre Thailand gi IFMA gi grandmaster ohumna lusingduna saruk yaruba mai paklab singbu All Manipur Muay Thai lovers and players organization Amalpo na sinduna all in one Muay Thai gym da felicitation program ama pangthoktuna mai paklab sanaruising amasung oza sing taramna okre program adu da Amalpo gi president Dr. NG Bijoy former VC Manipur University amadi former director RIMS amasung vice president grandmaster Loitongbam Thoiba anina mithunglen oiki Muay Thai haba masana sibu ohongba kaya purakliba sanaruising da su thagat pafongdoki Awjik loisilakpada maruoiba paw amuka hana pizari Sawambung relief camp to leiba Gwaltabi gi IDP sing yum da sangjarage haina mayum tamna lakpada security force ka muknaba thokre amasung masagi mayum da sangjarage haibada athingba piriba karigino haina IDP singna leingak ta hanglakli Masig loinana hojik pawbagi oinadi matangsida ISTV news tension jari pedeng ta vidiba puno makpo amuka hanna kurumjari